Tudi v Španiji, Franciji, Združenem kraljestvu in na Portugalskem vremenoslovci napovedujejo nove majske rekorde. Tokratni vročinski val je posledica tako imenovane toplotne kupole. Vroč afriški zrak je ujet pod visokim pritiskom močnega anticiklona nad Evropo. Rebeka Tomadus. Še prejšnji konec tedna 13 stopinj Celzija, danes že 27 in več. Francija beleži rekordno visoke temperature, enako tudi Belgija. Pour une dernière partie du mois de mai, c'est des températures quand même assez chaudes. Il faut savoir que la moyenne des maxima, c'est plutôt autour de 19-20 degrés. Et donc là, on parle de températures qui pourraient atteindre les 28-29 d'ici quelques jours. Donc on est pratiquement près de 10 degrés au-dessus des normales. Prebudili so se narava in ljudje, parki so zaživeli. Qu'il y a du soleil, c'est la première des choses, c'est que je vais aller dans un parc profiter du soleil. Ça me donne envie de sortir, de recommencer le sport, de revoir les copains. Ça me donne de l'espoir. Polni so tudi hamburški kanali reke Alster, kjer vam gostinci pijačo postrežejo kar takole skozi okno, medtem ko plujete po reki. Also ich würd sagen, das ist schon ganz gut eigentlich jetzt im Bikini. Also bisschen doof, aber wir versuchen das Beste draus zu machen aus dem Wetter. Nov rekord bi lahko zabeležili tudi v Veliki Britaniji, kjer tako visokih temperatur običajno ne beležijo niti poleti. Tamkajšnje prebivalce zato že opozarjajo na nevarnost visokih temperatur. We're going to see highs of 32 to 33 degrees, maybe even 34 degrees as we go through Monday and Tuesday. In 1944, the temperature reached 32.8 degrees Celsius, which is basically the maximum or the record in the UK. So it actually happened already. But with climate change, we are getting these temperatures more frequent and more intense and even earlier in the year. The important thing to realise is this is the most dangerous time of the year in terms of going into the water, because although the air temperature is shot up with the heat wave, the water temperature is still very cold. Šok hladne vode nenadno povečano obremeni srce. Ljudje začnejo pospešeno dihati, kar lahko privede do utopitve ali celo srčnega zastoja. Nevarnost toplotnega udara pa grozi v Španiji. Termometri so na severu že pred 11:30 kazali krepko čez 20 stopinj, v zahodnih mestih celo 36. Con mucho agua y yendo a la sombra. Yo la calor le temo, he venido en este tiempo porque parecía que iba a estar la cosa bien y yo mañana me voy a para allá. Visoke temperature po Evropi so tokrat posledica tako imenovane toplotne kupole, razlagajo vremenoslovci. And there's this area of high pressure sitting over Western Europe, including the UK. And that means that everything sinks down. So the air is sinking and heating up as it sinks and killing off the clouds as it sinks as well. And that all traps heat near the surface, a bit like putting a blanket over everything. Kar omogoča, da se segrevanje na istem območju kopiči več dni zapored.